bese nitshela amaNazaretha ayokuthwala. Phuthuma ningitshelele lamaNazaretha angcolisa ingelosi yakhona ayeke ithwalo. Ayeke ukungcolisa ingelosi yesabatha ngethwalo. Yes. Hamba utshela uNazaretha aliyeke isithwalo. Mhla kuphela uyeza. Hayi ngoba sesiwami. Buhlungu nalento angiqamba. Yabona mina mfethu ngiyamazi uShembe ayikancane. Ngiyamazi kakhulu. Ngiyamazi ngikhiphe esigodini sesizokufa. Ngila ngikhona nje njengamanje. uShembe udlala enkulu indima empilweni yami. Kuyikona ukuthi angakazinikeli ngoba ngiyazazi ngisafuna ukulungisa inhliziyo yami. Mina ngangazi ukuthi kudala umuntu uma esegqoka ingubo emhlophe uyigqoka eseshiye konke okomhlaba, eselungise inhliziyo yakhe kuqala okuyiyona ebalekile, okuyiyona eyithempeli kaNkulunkulu. Iningi lethu sekuyifashion yokugqoka ingubo emhlophe. Sijaha ukubizwa ngamaNazaretha sazi kahle ukuthi la enhlizweni sibolile. Kusithatha ukubola kwethu sokufaka ngaphakathi ebandleni. Ngiyimpela ebuhleni ngiyokhonza futhi ngeke ngigqokele nje kanje ngoba ngiyazi ukuthi la ngaphakathi kumina angakafaneli ukwembatha ingubo emhlophe yasezulwini. But iningi lethu sicasha ngayo, sithakatha abantu abasekhaya sibazonde ngenhliziyo siphuthume sokucasha ngengubo emhlophe ngoba sazi ukuthi le ngubo emhlophe indlela ehlonipheke ngayo nomuntu ogqoka ingubo emhlophe indlela ahlonishwa ngayo ngoba kusokwaziwa ubungcwele bakhe obusenhlizweni. But manje sesiyenza le ngubo kube yihawu lethu lokufihla ubuhlazo bethu, lokufihla ukuthakatha kwethu nokubola kwethu. Hayi bafethu, ngisana ukuganga into enhle kanje. Kodwa-ke bathi uShembe uyiqilele inkosi emhlane akathule ngoba ethule. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Bhuti lo sonda laphana akwaShembe lo Nazareth uexpose amaNazaretha lamaningi ngokuthwala. Uthi abantu laba laphana labasonda khona labaningi bathwele bese babuya bathi anginyazi. Uthi igcwele emanyala laphana kuleli yalesondo, and uyasho ukuthi uyamangala ukuthi bonke bambatha lesambatho lesimhlophe batende ngazuthi inhliziyo yabo emsulwa bahlubile kwebayade ukuthi inhliziyo igayade ibodi bakhohlakele ngala nabathwele. You know what this guy is saying got me thinking ukuthi hey, that's why man bonke, actually not bonke but most abantu laba laphana kwaShembe, like they have money for days. Even umuntu nje lo nematekisi lo nani lo nayo yonke into lo ngicabanga makafuna ukucabanga ngosonda sami vela cabange ngosonda kwaShembe. I think ukuthi kwaShembe mhlambe ngilaba bhaqa khona, I don't know, but uyasho nje lo mfana ukuthi kugcwele ubantu labathwele lapha. That's why soyabona lapha kuma social media platforms ukuthi ngathi sekuphusha narrative yokuthi ngibani lo gqoke kahle, especially kulaba fati ngibani lo gqoke kahle, ngibani lo shadiwe, ngibani lo, it's like sekuyi competition. No, and uyasho lo bhuti ukuthi bekungamili nje nakube njalo kwasekucaleni inhliziyo mawulapha nafuna tigezeke tibe mhlophe. Uthi inyazi diningi kakhulu Shembe, kuningi kakhulu kuhlela Mendele kona empilweni yakhe, but uyasho ukuthi nayo inhliziyo yakhe ayikho kusemsulwa, hence why angagqoki isambatho lesimhlophe. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I am signing out. Goodbye.